Da li su m i q direktno proporcionalne veličine? Ako jesu, odrediti koeficijent proporcionalnosti. Predstaviti ovu zavisnost u koordinatnom sistemu. Tabela. Dakle, telo mase 1 kg ima težinu 10 N, mase 2 kg ima težinu 20 N, mase 3 kg težinu 30 N, mase 4 kg težinu 40 N. Posmatramo odnos Q kroz M. Q kroz M jednako 10 kroz 1, 20 kroz 2, 30 kroz 3, 40 kroz 4 jednako 10. Zaključujemo da je Q jednako 10M, da su Q i M direktno proporcionalne veličine sa koeficijentom proporcionalnosti K jednako 10. Podsjetit ćemo se da ste iz fizike radili formulu Q jednako M puta G, gde je G jačina gravitacionog polja Zemlje, G je približno jednako 10 N po kilogramu. Još jedan zahtjev ima u zadatku. Treba da predstavimo ovu zavisnost u koordinatnom sistemu. Biće nam potrebna tabela i evo kako bi to izgledalo. Dakle, na x osi smo predstavili masu tela u kilogramima, a na y osi težinu tela u njutnima. Telo mase 1 kg ima težinu 10 N. Telo mase 2 kg ima težinu 20 N. Telo mase 3 kg težinu 30 N. Telo mase 4 kg težinu 40 N. Dakle, dobili smo da je grafik ove zavisnosti jedna poluprava. Sljedeći zadatak. Telo se kreće ravnomernom brzinom v i prelazi jednak put za vrijeme t. U tabeli je sa v obeležena brzina tela u metrima u sekundi, a sa t proteklo vrijeme u sekundama. Da li su v i t obrnuto proporcionalne veličine? Ako jesu, odrediti koeficijent proporcionalnosti. Tabela. Izračunat ćemo proizvode 1 puta 8, 2 puta 4, 4 puta 2, 8 puta 1 jednako je 8. Odavde zaključujemo. V i t su obrnuto proporcionalne veličine i koeficijent obrnute proporcionalnosti je K jednako 8. Sljedeći zadatak. 4. po redu. Na grafiku je data promjena temperature u toku jednog januarskog dana. Pod A, koja temperatura je bila u 18 časova, pod B, u koje vrijeme je bila najviša, a u koje je najniža temperatura, pod V, izračunaj razliku između najviše i najniže temperature toga dana. Grafik. Na x osi dato nam je vrijeme u časovima, a na y osi data nam je temperatura u stepenima Celzijusa. Da bismo malo bolje vidjeli, uvećat ćemo malo ovaj grafik. Evo ovdje. Mislim da se sada bolje vidi. I da vidimo, da se podsjetimo šta sve treba da odredimo. Treba da odredimo temperaturu 18 časova, najvišu temperaturu, koje vrijeme je bila, u koje vrijeme je bila najniža temperatura i treba da odredimo
koliko je iznosila najviša temperatura, koliko najniža i razliku između najviše i najniže temperature. Pod A u 18 časova, evo ovdje, 18 časova, temperatura je bila 1 stepen Celzijusa. Pod B, najviša temperatura, gdje je bila najviša temperatura, evo ovdje, u koliko je to časova, u 12, a najniža temperatura, evo ovdje, koliko je to časova, 24 časa. Pod V, razlika između najviše i najniže temperature. Najviša temperatura, rekli smo malo prije, 12 časova i iznosila je 3 stepena Celzijusa, a najniža temperatura, rekli smo malo prije, 24 časa i iznosila je -5 stepena Celzijusa. Razlika između najviše i najniže temperature, 3 minus u zagradi -5, 2 minusa daju plus, 3 plus 5 je 8 stepeni Celzijusa. Prelazimo na sljedeći zadatak. Verujem da ste svi prepoznali da je u pitanju Eiffelova kula ili Eiffelov toranj, koji je sagrađen 1889. godine kao eksponat za svetsku izložbu povodom proslave 100-godišnjice Francuske revolucije. Ime je dobio po inženjeru koji ga je projektovao, Gustavu Eiffelu. Zadatak. Eiffelov toranj izgradilo je 300 radnika za 765 dana. Koliko je radnika trebalo angažovati da bi izgradnja bila završena za 459 dana? Svi radnici rade istom brzinom i pod jednakim uslovima. Podaci iz zadatka. 300 radnika izgradilo toranj za 765 dana. Mi treba da odredimo koliko radnika je trebalo angažovati da bi posao bio završen za 459 dana. Ovdje su strelice u suprotnom smeru. Zašto? Pa ako radi više radnika, posao će biti završen za manji broj dana. Jedna veličina se povećava, a druga se smanjuje. Postavljamo proporciju. 300 prema x jednako 459 prema 765. Proizvod unutrašnjih članova proporcije 459x, dakle 459x jednak je proizvodu spoljašnjih članova proporcije 300 puta 765. Možemo i lijevu i desnu stranu znaka jednakosti podeliti sa 3. Podsjetimo se, broj je deljiv sa 3 kad mu je zbir cifara deljiv sa 3. 459 zbir cifara 4, 5, 9 i 9, 18, 765, 7 i 6, 13 i 5, 18. Kada podelimo sa 3, 153x jednako 100 puta 765. Sada možemo podeliti sa 9 i lijevu i desnu stranu znaka jednakosti. Broj je deljiv sa 9 kad mu je zbir cifara deljiv sa 9. Dobijamo 17x jednako 100 puta 85. Delimo sa 17 i lijevu i desnu stranu znaka jednakosti. Dobijamo x jednako 100 puta 5, odnosno x jednako 500. Dakle, trebalo je angažovati 500 radnika. 6. zadatak. Stiže pčelica. Leteći brzinom od 20 km/h, pčela pređe određeno rastojanje za 15 minuta.
za koje vrijeme će prijeći isto rastojanje krećući se brzinom od 25 km/h. Još jednom čitamo zadatak i zapisujemo podatke. Leteći brzinom od 20 km/h, pčela prijeđe rastojanje za 15 minuta. Za koje vrijeme će isto rastojanje, ne znamo za koje vrijeme x, a brzina je 25 km/h. Ako pčelica leti većom brzinom, bit će joj potrebno manje vrijeme da pređe ovo rastojanje i zbog toga su strelice u suprotnom smeru. Postavljamo proporciju poštujući smer strelica. 20:25 jednako x prema 15. Proizvod unutrašnjih članova proporcije 25x jednak je proizvodu spoljašnjih 20 puta 15. 25x jednako 300. X jednako 300 podijeljeno sa 25. X jednako 12 minuta. Našoj pčelici će biti potrebno 12 minuta da prijeđe ovo rastojanje krećući se brzinom od 25 km/h. Još jedna zanimljivost. Rastojanje između Beograda i Niša je 240 km. Naša pčelica bi prešla ovo rastojanje za 12 časova ako bi se kretala brzinom od 20 km/h. Ako bi mi pokušali da idemo pešice, verujem da bi nam trebalo dosta više vremena. 7. zadatak. Za 25 komada cupcake-ova upotrebi se 185 g brašna, 130 g šećera, 3 jajeta, 70 g crne čokolade, 5 g praška za pecivo, 20 g vanilinog šećera i 60 ml mlijeka. Koliko će biti potrebno suvih sastojaka da se napravi 55 cupcake-ova? Za 25 komada cupcake-ova potrebno je 185 g brašna plus 130 g šećera plus 70 g crne čokolade plus 5 g praška za pecivo plus 20 g vanilinog šećera, što daje ukupno 410 g suvih sastojaka. Dakle, za 25 komada cupcake-ova potrebno nam je 410 g suvih sastojaka, a za 55 komada bit će nam potrebno x grama. Strelice u istom smeru, jer koliko imamo više komada cupcake-ova, bit će potrebno više grama suvih sastojaka. 25:55 jednako 410:x, proizvod spoljašnjih članova proporcije 25x jednak je proizvodu unutrašnjih 55 puta 410, 25x jednako 22.550, odavde x jednako 22.550 podijeljeno sa 25, x jednako 902 grama. Dakle, za 55 cupcake-ova potrebno je 902 grama suvih sastojaka. 8. zadatak. Rastojanje između Mladenovca i Aranđelovca je 24 km. Koliko će to rastojanje biti na geografskoj karti rađenoj u razmjeri 1:100.000? Što znači 1:100.000 razmjera geografske karte? Pa, to znači da 1 cm na karti predstavlja 100.000 cm u prirodi. Ovakve zadatke ste verovatno radili iz geografije u 5. razredu.
1 cm na karti je 100.000 cm u prirodi, a x cm na karti 24 km, kad to pretvorimo u centimetre, bit će 2.400.000 cm. Postavljamo proporciju 1 prema 100.000 jednako x prema 2.400.000, odavde dobijamo da je x 24. Prema tome, rastojanje između ova dva grada na geografskoj karti ove razmere bit će 24 cm. Još jedan zadatak o šahu. Ja bih iskoristio ovaj trenutak. Kažem da je šah jedna veoma zanimljiva igra koja razvija pažnju, koncentraciju, logičko razmišljanje i toplo vam preporučujem da igrate šah, oni koji ne znaju da nauče. Zadatak. Na slici je prikazana šahovska tabla. Koji procenat od ukupnog broja polja zauzimaju polja na koja su postavljene figure na tablu? Beli top se nalazi na polju, dakle, evo beli top, na kojem polju se nalazi E8. Na kojim poljima se nalaze crni pešaci? Da se podsjetimo naziva figura ukoliko ne znate. Top, konj, kralj, kraljica, pešaci i ponovo ovaj put beli kralj. Možemo krenuti sa rješavanjem zadatka. Koje pitanje koji procenat od ukupnog broja polja zauzimaju polja na koje su postavljene figure na tabli? Ukupan broj polja imamo 8 vrsta i 8 kolona. 8 puta 8, 64. 64 polja nam je 100%, a 9 polja, zato što su na 9 polja raspoređene figure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to nam je x procenata. Postavljamo proporciju, 64 prema 9 jednako 100 prema x, koristeći osnovnu osobinu proporcije, dobijamo 64x jednako 900, x jednako 900 podeljeno sa 64, x jednako 14,0625. Postavljene figure zauzimaju 14,0625% svih polja šahovske table. Na kojim poljima se nalaze crni pešaci? Pa da vidimo. Kod crni pešaci se nalaze prvi crni pešak na polju D5 i ovaj drugi na polju C6. To bi za ovaj čas bilo sve. Ostaje da vas podsjetim na link na kojem možete pronaći interaktivne testove za proveru i utvrđivanje znanja. Bilo mi je zadovoljstvo družiti se sa vama. Pozdrav! Pokažite detetu da kada počne nešto na vreme, nikada neće zakasniti. Kada ga izvodite na put, na vama je da on bar na početku bude lakši. Pomozite mu da upozna svet na vreme, a i da svet upozna njega. Pobrinite se za što više lepih trenutaka. Budite mu oslonac da lakše ostvari svoje snove. Jer